Salmaslar var. Salmaslar. Assalomu alaykum. Boğaçayın qayrilmansar. Bunga cheyinam burada qayrilganmiz. Qadamjoyga. O'shani hozir sizlarga nima qildik? Darvoza bor. Shu yerdan bekitib qo'ysam, ochib kiraverib, kirba desam, o'tib tashlayman, suyib tashlayman, daryoga tashlayman deydi. Kim? Va Qazibek burada O'zida nishoni? Murzo sizlarni ishlagan. Yo'q, alishdan otish bo'ladi. Хорошо, unda zaylanyani solaylik. Qaysi mashinadan olish kerak? Ha, jazda. Siz anda olib qo'yarsiz? Ha, Şahı. Çıktıkla turu. Hazır bu çubuğu. hozir bu chuvda. Darvozani talqalab sindirib, nimalarni ochib kirib, ochib chiqib, menda da hozir nimasi yo'qda, kaliti yo'qda menga aytsanglar. Kirib o'tiramiz ko'chada. Shuni ekin daraxtlarini kesib tashlagan. Mayaqda To'sib qo'yadi. to'sib qo'yadi. 7 yildan beri mayaqda ko'chat ekib, ko'chat o'stira olmayman-da. Ochib ketaman, u to'sib qo'yadi. Ko'chat o'sib qo'ydi, mana ana eng katta ko'chatim ko'rib turadi. Ana shu ko'chatlarni bunday ekan. Hozir mana dag'it ekdim-da. Dacha boshqa joyga qo'ygan. Bu sizga emasmi? Bu dacha davomda. Qaysi? Mana joqqa qo'y ikkinchi avval. Esolatib. Yo'q. U ishdagi o'stirgan
qo'yib o'tadi. Endi misol dag'i ko'chat ekdim. Bu ko'chatlarni sindirib tashlaydi. Kesib tashlaydi. Qo'rqitadi. Mana yoqda meva cheva pishsa, mana yoqda bir o'zini uyida jurgandek juradi. Bu masala bo'yicha 2023, ana 2024-yili qayrilgan jo'qsiz, ha? Yo'q. Ichki ishlar xizmati. Yo'q, endi qayrildi. To'nggacha nimaga qayrildi? Bugachayin qaysi? Prokuraturaga qayrildi. Bugachayin militsiyaga qayrilgan jo'qsiz. Şu anda biz mizamchayinda chara ko'rib beraylik, hozir arzon qatlab turib, tergovchiga o'tkazib beramiz. Rahmat. Bu bo'yicha 102 da chalibsizlar, ha? Evet. Ancaq xat oldi. Yo'llarga bir daraxt baraq ekamiz, bir nimalar qilib to'sabizda, bu daryoga tushib, mana yerlarga nima qilasin? Хорошо. Unda bo'ldi da. Mamlakat tigi negizi başta militsiya xizmatkari bo'lib ishlab, bugun kun pensiyada ekan. 7 yildan beri uşul Bayken'in qorosuna jol salып alып, sayga tushib, qum, taş, shag'al жүктөп chiqadi. Yo'q degende 10'dan 20 reis. Bir KAMAZ qum shag'al 12.000 so'm. 150'nin 200.000'ni gününe. Bir ayda qancha bo'ladi? Esepteniz. 1.500 mamlakatga to'lay degan. Аны көзөмөлгө алабы албайбы эми көрөбүз эми кандай болот. Самый главный могу Байкенин коросун талкалабасын деген максат болуп атат азыр. Бирөөнүн коросуна кирип жол салып алып, эң башты кылган эми Аяqdan nimeni sudda chechimi ham bor. арбитраждык сот Sudda chechimi ham bor. Mendan murda xazayin chechganda, o 2000 Sizni tergovchi chaqirib, shu dokumentlaringizni qo'shib olsangiz, Все ma'qul. ko'chirib oladi-da. Rahmat. ishlayman. Ma'qul, rahmat. Азыр тиги жактан дарваза сизге карайт да. Darvoza baba menga qaraydi. Meni territoriyamdan kirib chiqib deng mana bu klubda asib qo'ygan endi. Bu klub meniki emas. Bu zanjir meniki, biroq darvoza meniki, jo'ranon nimalar meniki, territoriya. Ishdan bay o'z boshimcha o'rtadan kirib, qum shag'al juktaydi, o daraxtlarimni kesib tashlaydi. Bilganini qilib yuradi-da. Ал ким ал? Al G'azbek degan kishi, murda organda ishlagan. Militsiya xizmatkari. Militsiya xizmatkari bo'lib ishlagan. Бүгүнкү күн иштейбишти? Hozir militsiya bo'lib ishlaydi. Pensiyaga chiqib ketgan. Hozirda ana shu tash nima sotadi? Qum sotadi. Жер дагы, дарваза дагы, үй, территория сиздики. Meniki, Men ham dokumentalni menda bor. Nimasi sud chechimlarigacha ham bor, arbitrajning sud chechimigacha. Arbitrajning sud chechimi da bor. Mana yoqda bir kelib bir yurist bilan maslahatlashib to'sib qo'ysam qanday bo'lar ekan desam, ha seni nima ekan dedi, dokumenting bor ekan deb to'sib qo'yaver sen jering desa, to'sib qo'ydim men. To'sib qo'ysam kelib aytdi ayol boshchi bo'lar ekan, o'shalar bilan kelib buzib, talqalab, daga kirgizib tashlashdi. Hozir o'sha ne qilishdi bilmayman, men oxiranan Qanday kiremiz ham hozir? hozir endi Uyimizga. menda nima ham yo'q, bu yerda kira olmayman. Men o nargi eshikdan birga kiramiz. Ошол эшиктен кирип анан тиги ичин көрсөк болобу? Bo'ladi. Meniki endi kiramiz. Allah buzib solgan deng. Allah devorlar buzib tashlagan. Mayaqdan suv olib o'tkaramda, mayaqda. Suv olib o'tkaram. Mana bu turbalarni ichiga qoplarni solib qo'yadi-deng. Mayaqdan kichkina suv chiqsa, mayaq buziladi-ku. Qoplarni salat, baklashgan salat. Bir o'ta ko'chatim o'sgan jo'qda shu 6 yil bo'ldi. 6 yil bo'ldi. Qurg'ab qoladi. Men toshlarni qarang, shu toshlarni shu olib chiqib tashlaydi mayaqqa. Mayaqlarni o'yib tashladi, men devorlarim qiyshab ketgan. Zaborlar. Polni o'sha nimadan chiqqan nimada? Toshda bular. Qancha vaqt bo'ldi? Bir 7 yilga yaqin bo'lib qoldi-da. 7 yil. Arz bilan qayrildiңizmi? Arz bilan qayrilsam, arz bilan qayrilsam, ayol hukumatga qayrildim. O'zim kelib
qarashpaydi hamda uni negizi bor. Tekshirishpaydi u litsenziyasi bor ekan, ishlaydi ekan deydi. Tekshirishpaydi-da uni qisqasi. Ko'chatdan bir olsa o'sgan yo'qdan, hay chalaquncha bir suv tekkan jeri, uspet qilib ichgan jeri o'sgan. Tongacha o'stirgani ham qo'yib aytdi, shuni to'sib qo'yadi-da. Ulan жалпы бул жер өзү дачабы же жашайсыздарбы, үйбү? Bu burada жашайт dedik, hozir endi жашабай turamiz. Bu shu dokumentda zona отдых deb nima Зона отдыхта. Жалпы аянты канча? Жалпы аянтыгы 72 сотук. 72 сотук. Тиги жолду көрсөк болобу анда? Болот, ошо жолго азыр барып. Жети жылдан бери эч ким чара көрбөйт дегиз. Hiç kim çara көрбөйт 7 жылдан бери. Çara көрсөм, мага çara көрөт мен. Ол лептин астыга короо салдым эди. Bunga заявление yazsam, kelip meni koroğumu buzdurdu. Bunu kelip tekşirgen hem yok. Ne kavatasan, ne çukurla atasan. Kelip meni tekşiret. Keyin anan bezilap kaldım ben. Oğlum ayaktan hatta kişinin nime var üstüne müthiş gerek. Baya meyve çıvan kavaytta bunu astadan var. Kelip gilasımı terip ketetme. O hurmalarımı terip ketet, almam terip ketet. Bunday boyutta ya. Bir nime deseniz darro bayağı nime. Öldürüp taşlayın. Duracak da yeter, tek bayağı nime. Öldürüp taşlayın. Öldürüp taşlayın, çok öldürüp taşlayın. Hem degen sözler bile. Hayatlarda olmalar kırı otasın ona. Shuni olmalarni ekib tashlaganman oyoqlari. Kelib, kesib tashlaydi-da. Bu meni jerim, men praktik. Biri olsa mana shu biri ikkisi ko'kargan xalafqa anam qolganlar ko'kargan emas, kesib tashlagan. Oyoqlarda bor edi. Mana qarang, mana kesib tashlagan-da. Mashinasiga tegat ekanda. Kesib oyoqqa tashlab qo'yadi. Mana, ana shular olma bo'ladi-da. Mağmur qarang, mağmur kesib tashlagan. Negizi zona отдых могул дачанын жалпы аянты 72 сотик, бирок ошол сиздин жанагы картаңызга могул жол кирет да турабы? Кирет, ооба. Документтери бардыгы бар. Dokumentlari бар. Bunu söt bölgen murdagı hazayın menen. Murda hazayını söt döşüp bunu nime qilgan söt to'xtom chiqarib bergan bunga yo'l solgan, boshqa qilgan yozilganda va nimada. O'sha dokumentlarga cheyin borda men. Mana Кыскасы жана биз дарбазанын сыртында турдук эле. ооба. Азыр эми ичиндебиз. Ооба. Тиги жактан экинчи дарбазаңыздан кирип айланып келдик да. Ооба. Кыскасы ушул дарбазадан кирет, могу жол менен түшөт, КАМАЗ менен сайга түшөт турабы? Сайдан эмне кум, таш, шагыл жүктөп сатышабы же кандай? Же өздөрүнө? Yok, satışa. Bir gün 10 kamaz, 15 kamaz nime taşı. Kum, şakal açıp satar. Buraya 2 tane maşinası işte. Özünde ekskavatör var. Tımma ele satar. Tımma ele satar. Bir günde 10 maşina, 15 maşina geçeni satar. Мисалы, бир КАМАЗ кум канча примерно? Bir kamaz kumuz bir 12 bin, bolsa керек 10 bin. Ошондо
күндө жок эле дегенде 15 рейс 20 рейске чейин барышы мүмкүн да туурабы? Барат. Мен Ошондо- аякта иштегенде көрүп турам да, тынбай экитен машина ташып турат, эки алам машина өзүнүк. 10 рейс болгондо 120 миң. Ушундай. Nimага налоги 1000 сом төлөйт. 1000 сом мамлекетке төлөйт, Мамлекетке 1000 сом. калган өздөрүнө. Жок эле дегенде сезондо күнүнө 120 миң, 150 миң, 200 миң сомго чейин иштейт. Көрсөңүз чукулап дарыяны жок кылып таштаган, ул канча адамдар жалып калат, эч кайсынысы карабайт да. Мен дарыя менен ишим жогум, анан мени территорияма кирип алсын деген немеден. Кыскасы сиздин максатыңыз сиздин территорияңызга кирип, жол салып, сайга түшүп, пайдаланбасын, башка жактан жол Башка ачып, жактан, сайга түшө берсин. Ушундай. Анда азыр биз неме кылсак болобу? 102ге чалып, Ооба, заявление ташташ керек. телефонуңузду чалып алсак болобу 102ге? Сиздин атыңыз ким? Акымал. Канча мегаком мененби? Мегаком менен. Дежурный радио мобильного. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Биз могул Акмал деген байкенин жанында турабыз. Бул жакта съемочный группа менен келип, азыр тартылып атат десеңиз бардыгычы. Дача боюнча. Түшүнбөдүм, каерде турабыз дейсиздер? Айыл кандай бул жер? Алыш айылы, Алыш айылында турабыз азыр. Аха. Бекмуратов көчөсүндө. Бекмуратов көчөсүндө турабыз. Акмал деген байкенин 72 соток дачасы бар экен. Аха. Ошол жерден тиги дарбазасынын замогун алмаштырса сындырып талкалап кирип, могу жака жолдон сайга түшөт экен да. Бывший сотрудник милиция болуп кызмат кылган экен убагында. Азыр күндө пенсияда экен. Аты ким? Казыбек. Казыбек деген байке. Ошонун үстүнөн 7 жылдан бери акыйкатка жетпей атам. Арыз жазып берейин, кабыл алсын деп даттанып атат да. 102ге чалып атабыз. Наряд жибере аласызбы? Хорошо, азыр жүрөтүм. Аты жөнүңүз кандай? Фамилияңыз кандай? Мараимов Акмал. Кандай? Мараимов Акмалжан. Ака улбайта жакшы туттунуураак айтыңчы. Мараимов Акмалжан. Маримов, Мараимов Акмалжан. Мараимов Акмалжан, а? Ооба. Бул сиздин жериңиз тартып алган эмне болгон? Ушундай тартып алганда ала бузуп кирет, ошо жолумдан файдаланат, башка кылат, дарбазадан кирет, жолум ортосунан кирип чыгат да, эч унабайт да, кирбей десем туура кепти түшүнбөйт да. Так, Мараев Акмалжан, отчествоңуз кандай экен? Абдуллажанович. Акмалжанович, а? Абдуллажанович. Абдуллажанович. Ооба. Туулган жыл ай күнүңүз экен? 11.05.90. 11.05.1990. Ооба. Жашаган жериңиз? Жашаган жерим немеде, Учкурган Исфайрам көчө, маякта немеде турам. Учкурган Исфайрам көчө, ал жерге барыш керекпи? Азыр Алышка келиш керек, Алыш. Бекмуратов көчөсүгө. Исфайрам көчөсүндө, так, Алыш айылындагы эмне деген көчө? Бекмуратов көчөсүгө келиш керек. Алыш айылындагы. Бекмурадов, а? Канча? Номери жок, ака, номери жок. Бекмурадов көчөсүгө, так, бул баягы бывший деген ким? Аты? Газбек. Газыбек деген жерде эли болуп атабы бул? Шундай болуп атат да. Хорошо, азыр барыш. Рахмат. Адресин, номерин билбейм да, Сизге келип чалат азыр. Азыр наряд келет, сизге чалат. Анан сиз кааласаңыз арызды жазасыз. Эгер жазууга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, уусуна озек айтып берсеңиз, алар сиздин арызыңызды жазуу түрүндө жазып кабыл алат да. Жазганга эгер мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, жазам десеңиз жазыңыз. Жаза албасаңыз озек айтасыз уусуна, алар кабыл алат. Айтасыз, ушундай менин үйүм, менин жерим, менин короомо 7 жылдан бери кирет, монтип жол салып алган.
мыйзамсыз жол менен. Сайга түшөт. Кум, таш, шагыл жок эле дегенде өзүңүз айткандай 10, 15, 20 рейске чейин жасашат экен. Бир КАМАЗыңыз кум 12 000 сом. Шагыл таш деле ошондой болсо керек менимче. Мамлекетке болгону налог 1000 сом төлөйт деп атасызбы? 1,5 миң сом төлөйт. Эми ал жагын мамлекет кызматкерлер кандай мыйзамсызбы, мыйзамдуубу, тактайбы, тактабайбы мен эч нерсе айта албайм, бирок могул сиздин жериңизди бошотуп койсун да, туурабы? Ошол эле талап болуп атабы? Башка жактан жолду салып туруп, каалаганча ишин кыла берсин. Ошондойбу максат? Ала бериңиз. Алло. Tinchdir, mayaqda nima qildik-da, chaqirdik-da. Bir заявление yozish kerak-da. Алло, саламатсыздарбы? Вот. Бул жакта түз эфир жүргүзүлдү. Бул жактан азыр 102 менен сиздер менен сүйлөшкөн материалды жиберип койдук бизчи тартып. Анан бул байке ошол наряд чакырып бер дегенден чалып чакырып атабыз да, келип арызды кабыл алып койбойсуздарбы, сураныч. Болду, макул. Адрес точно айткыла барат азыр. Бардыгы тартылып атат. На всякий случай биз материалды жиберип койдук да, кайсыл жерде турабыз. Сиздин алдыңызда 102 менен сүйлөшкөн материалды жиберип койдук биз. Келип арызын алыштын кайеринде Olishda bayagı айтың. Olishda bayagı nima bor? Dachalarni bilasizmi? O'sha ko'prikdan o'tganda turamiz da. Таксыр, байке. Анан сураныч, бул жакта сөмкө жүрүп атат. Ошол. Анан келгенден кийин жанагындай тартпа, камераңды ал, угрожать этип, жанагындай болбойбу сиздер тараптан? Да, бизде андай жок. Макул, күтөбүз анда. Көрдүңүзбү? Мынакей. Камерасы жок. 7 жылдан бери арыз жаздыңыз. Арызыңызды эч ким караган эмес. Мыйзам чегинде эч ким чара көргөн эмес. Туурабы? Жер сиздики болсо, үй сиздики болсо, дарбаза сиздики болсо, сиздин короңузга кирип 7 жылдан бери жол салып алып, сиздин жериңизди пайдаланып аткан жаранга эч кандай бир чара көрүлбөсө, азыр мынакей роудуга чакырып атат, туурабы? Ал жакта болгонсуз да бизге чейин. Эми буйрса, азыр наряд келет. Жанагы мен айткандай, кааласаңыз уусуна болсок айтып бериңиз болгон жагдайды. Алар жазуу түрүндө жазып кабыл алат. Буйрса, эгер кааласаңыз, урматтуу Садыр Жапар Нуркожоевичке, урматтуу Ташип Камчыбек Кыдыршаевичке арыз жазып бериң. Мен жеткирип берейин. Көзөмөлгө мыйзам чегинде алдырып берейин. Сиздин көйгөйлүү маселеңиз мыйзам чегинде каралсын, чечилсин. Мен талап кылып берейин Кыргызстан жараны катары. Мыйзамдын чегинде. Буйрса бул маселеңиз иншалла чечилет. Анан тиги сай сизге сизге карабайт. Башка бул жолдон башка сайга түшө турган жол барбы жокпу? Жол Жок, а? Жол салса болсо керек. Жол салса болсо керек. Бирок азырынча жол жок. Жол жоктугунан аргасыз сиздин короңузга кирип жол салып алып, сайга түшүп бизнес кылып атыптыр да. Кырба десем, жок таштайм, өлтүрүп таштайм. Бир сайга түшөлүчү. Эми могул сай боюнча тигиндеги кумдарды жүктөп алып кетет экен да. Дарыяны жок кылып таштаган. Буга мындай бизде Кыргызстанда ушул боюнча караңыз эми. Күнүнө
жок эле дегенде 15-20 рейстен бир КАМАЗ шагыл кум таштар 12 миң сомдон болсо орто эсепинен 150 миң сом. Ушундай. Айына 1500 мамлекетке төлөсөт. Эми могу сайдын акыбалын карасаңыз талкалап салган. Буга бир мындай экотех инспекцияга мындай бир караган бир Hiç kayıtsız karagan çok. Aytep bağımında ellerdi zayaline жазды. Daryanı bulcağıyam жазды, bulcağıyam жазды elder. Hiç kayıtsızın karagan hem çok. Hiç teke kıgan çok. İşini kılıp жүрөт. Bu karayın çukup daryanı karayın ayrıkça olganda burada köp kere su keledi. Azı sulam çok bana. But kovlap soğanday. But kovlap soğanday. Daryan. Бул жерде на территории карьера, рыбалка и купание запрещено. Охраняемая зона дейт. Ayakta sel жүрөтү. Sel жүргөндө аны төпөнүндө төсүл нема кылышат да мурда. Ошолор дамба кылышат. Ошолордон бузуп сатып таштат. Kovlap çukup buzub taşını alıp taşka kumunu alıp kumuna satıp taştı. Burada bar edi de manda tösük bardı baya daryada köp su kep kalsa öşe tösüp durat edi. Öşeni hem talkalap saldı da. Ben köp durat edi yani işim. Ошондо сиздин тиги акчаңыздын территориясы ушул жерлерде башталат экен да. Onu şu yerden başlayalım. Ben dokumentim var yani. Sütte de çeçimi var. Bu hayır. Sütte çeçimini hem nime kavay koydu, to'g'itbay qo'ydi da. Qanday nima mizan turunda unga nima qilish kerak da? Mizan var da vardır diye. Могул жол бар го, жол. Ha. Сиздин 72 сотик дачаңыздын территориясында бул сизге таандык турабы? Oo. Арбитражный Arbitrajni sütte çeçimi hem var. арбитражный соттун чечими бар экен. Oo. Бул жол сизге таандык деп чечимин дагы көрдүм да мен. Oo. Кызыл китеп бар экен. Oo. Бардык документтери бар. Ошого карабастан ушул жолду пайдаланган тиги мурдагы милиция кызматкери пенсияда экен. Мыйзам чегинде чара көрүлөт деген үмүттөбүз Кудай буйрса иншалла. Сизде эң негизги максат жолду бошотуп коюш. Yoldu boşatıp koysa ben onday daraklarımı ekip bir dağı boğrak kılayın degen. Bu Karan kesip taşlaganda şuncha mehnat, şuncha nima. Daraxtı mashinasiga tegib ketsam kesip taşlayverganda. Ana endi kichkina ana ikkita shoxi tegibdir, o'shani kesibdir. Tagidan kesib o'tdi. Qolganlarni tagidan ostidan kesib tashlaganda. Азыр эми нарядты күтөбүз иншалла. Naryad tutamiz. Chiqaylik.